Матур юмарт сағы мезгел көз күні туған яқын кішім Динара Ғалләмшінің өмір байрам менен ихлас құтлап, көңіл түріндегі ең изге тілектерімді юлларға ашығам типяда келәхі тамашасы бұд. Ошы көз айы көк юмарт ихлас көңілі ұлы өрәклі біздің Динара бұд деп қатын давам ете Фәрзәнә ханым Иманғылығы. Қадірлі кішім әхиретім Динара Темирғазиғының матур юбилеймінен тәбрик етіп, йөрәк түріндегі елі хүддәрімдігіне юллайым. Яқын кішім 38 ел балалар бақсағында эшләп, бар дүнияғын сабыйларға бағышланы. Сынмаған әһінде йөрәген балаларға бүләк итте. 40 елға яқын эшләһәлә, онда үткәнне бер генә көне турһында үкенмәй. Шаугыр килеп йөргән балалар янында тормыштың бар михнәтен онытып, сабыйлар эргәһендә күңел тыныслыгы таптым дип хәтерләй әхиретем. Ул тәрбияләгән малай кызлар хәзер инде дәрәҗәле агай апайдар. Динара Темирғазиғыдан онытмай килеп косаклап рәхмәтләрен әйтеп торалар. Лилия дигән һылыу кыз тәрбияләп үстерде. Хәзер инде ул үзе әсәһе турында хәстәрләй, сәяхәткә путевкалар үләк итә. Динара булып Төркиягә, Тунис кебек төрле илдәрдә булу бәхетелә татына. Әле Рәсәй, Башкортстан буйлап кибә. Әхиретемдә белә белгәне бирле әүдем тормыш алып бара. Саңгыла, конкида йөргә ярата. Йөзү менән дә шөгыльләнә. Өфлә яшәгән осрында телевидениелар Рәсәй бер каналында ла эшләргә өлгерде. Иҗади коллективтагы тиз генә уртак тел тапты. Якыным радио-телевидение тапшыруларында ла катнашып өлгерде. Шигъри күңелле әхиретемдең иҗат емештәрен шигырь шәлкеме рубрикаһында Башкортстандың атказанган артистлары Фирдәүс Галиев менән Нәйлә Галәветдинова укыны. Советтар Союзы герое Миңлегали Шайморатовка Чернобыль Афганда һәлак булгандарға багышлап язылгандары республика форумдарында ла яңгыраны. Чернобыль Республика Союзы почет грамотаһы менән дә бүләкләнде. Бунан тыш табигый хисап рәхмәт хаттары, грамоталары тапшырылды. Шигырь ентыгыла дөнья күрер дип көтеп кала бетте якындарыгыз. Апаһы Альмира менән дә еш кына осрашып, аралашып торалар. Бар байрамдарды ла бергә каршылайлар. Әле Динара Темирғазиғыды йөрәк сакыру буенча хәрәкәтенең әүдем ирекмәне. Уның мәрхәмәтле йөрәгендә барһы өсендә урын бар. Эше менән дә, кәңәш менән дә ярдәм итә. Якын кешем Динара Темирғазиғыды Ғалләмшинаға корыстай ныклы һаулык, бәхет шатлыктар теләйем. Алдагы көндәре тик һөйнес куаныстардан гына торһын. Динара елмай көл, алга максаттар куеп, хыялдарыңды тормышка ашырып яшә дип өндәшә Фәрзәнә ханым Иманғылова. Юбилярдың купшыгы дип аталган матур бер шигырында укып ишеттерүде һораган. Эй, ишетәһегезме гүзәл тирмәне күрәһегезме мин әкият дөньяһында кайын миләш араһында. Бар табигать хары гейемдә алтын тәнкә аяк астында. Ах, өфтә зәңгәр яулык, тагы ниндәй бәхет һорарлык. Мин бай илһам күңелемдә, бар галәм минән көнләшә. Кыштар да мине кайгырталар, хәлдәрен нисек дип һүз көтәләр. Кыскырам, урманды яңгыратам, яратам бит мин, ысын яратам. Купшыгыз мине сихырланы, мин гашыйк, шуңа бәхетле. Иң изге теләктәр менән кызы Лилия, апаһы Альмира, Инзилә, әхирәттәре Фәрзәнә, Фәнзилә вәкилә. Хөрмәтле Динара Темирғазиғыды, бездә барлык иҗади төркем исеменнән матур гомер байрамыгыз менән тәбрикләйбез. Гел шулай ихлас күңелле, асык йөзле булып, якындарыгызга куаныч, шатлык өләшеп яшәгез. Хәзер башкарыласак йырда фәкать һезнең өчен рәхим итеп тыңлагыз.